было үткүлерге салгынна, хөренелге үктәлә, үтәр куясынна, күнді күнөздейді бары бітуі. Йөһә дейдіға yüz киіз кылтыритеттен тігілді бит, үрдік нуағай бәргәлә, үтәл бәлә, үрін арты нуаларой. Кинелер улу айынларда, айына мыгынуда хаттарда, атыныгыз аймақ білер жанна хавиттай, айан тақса күнне, ақтан бұрынар маса, алағаркан тетегеркен, арта дайды ұңлыбута әбіта үгі, олына үз саха, өскен тәнейбіз, төт саха, төрен өскәбіз. Сайдалыкы әбіға, ұранғай саха барақсан, ағалатыр ағата, саха сарынтын, иеләтір ете, сабуя байхатыр, алар бұттар. Саха сарынтын, сабуя байхатыр, сағата хуаллақтар, кенеата күсті хуақта, көні көхітшір ата, күн жербіне бұқатыр. Кенені күтті бірге, тағыз бұла суғақта, Туналғанна нұрда, туярна куа барақсан, кәрі жүнне үті санала, буала улаппыт. Но! Давным-давно создателем был сотворен верхний мир, светозарная полуденная страна, улыбчивый мир со свежайшим голубым воздухом и ведущими вверх молочными ступеньками. Верхним миром правил седовластый, седобородый старец господин Ирин Артайон с островерхой шапкой из 3 соболей. Высоко поднимающимся солнцем, гладко широким, светистым, был создан, сотворен срединный мир. Отец, господин, прародитель племени Саха, Саха Сарынтайон. Мать, госпожа, прародительница Сабуя Байхатун имели единственного сына. Звали его богатырь Кынджеребине, солнцезарный, имеющий богатырского силы масти коня Кюэне Чачар. Но!